thlir tu le ngai thatu te chibai kan bu ka cheu vuin hi mei ni somni sang ni somni panga thole ni a thil thleng hrang thlirin ilo ngai thlang u Sericulture demonstrator na lakdan chui chiang tura sarkarin inquiry committee adin chu MZP chuan lo momanti thu soin inquiry committee na thil chui chwa chu uluk taka anzir chian le don thuan soi nimina thu chuan siama MZP chuan me ni som pathum sang ni somni panga khan Sericulture department hnuaya Sericulture demonstrator post pali lakdana thil diklo taka kalpui ne sha in na lakdan chui phutin me ni somni pakhat sang ni somni panga ral ma ngeya inquiry committee din turin sarkar an nge na an ngen na ngai poimo a sarkarin he na lakdan diktok lo chui chiang turin inquiry committee adin ngal chu lo momanti thu an soya inquiry committee tena an thil chui le an thil mu chwa chu ngak lel takin a thli reng dona uluk takin an zir chiang le don ti an soi MZP chuan sarkarin inquiry committee a department mi le sa ni lo department pon lam mi an ruat chu lo momanti thu soin ni som thum chungin report pe man tur be se an ni thu an soi bok Serchipa heroin man Serchipa excise and narcotics department chuan nimin khan Serchip PNE venga heroin ni nge ya shat gram li point somni pani ari chu an mana anei tu ni shat lel eng moya kumsom li pasari PNE veng ne in soi po manin NDNPS Act 85 noya thu boy siam sakani a voin hian court a shwai ani ang MSc win governor an ngen Mizo Students Union MSU General Headquarters shwai tu te chuan nimin khan Mizoram Lar Sab General Vijay Kumar Singh chu Ras Bhavana muin Common University entrance test sang ni somni panga nei tura zirlai inge mozat Mizoram pon exam tura ti te chu zirlai te din mun a in chen lo awangin har satna awom thei thu an thena hei wang hian Mizorama nge exam ani theina tura malak sak turin an ngen bok Ruihhlo ngai te enkol na lama Mizoram sarkar kai har Mizoram ZPM sarkar chuan Jordan Center se chon chu Ruihhlo ngai ten tho chwa an nei theina na an thiam thil zirtirna enkol zuina aftercare center atan enkol zui don ti ani a hetianga Mizoram sarkarin chanlak atum nia soi chu chongchai Bethel camping center TBCC achanga Ruihhlo ngai enkol lai chuak ten aizol khopui an alhnele boy pui an ngai zia alolan chwa tak awanga mang an na chuan Mizoram sarkar kai har ati theyang Ruihhlo ngai ten an sim na tura enkol na mun an chwa san hnuwa na tho turan mu theina chungchanga hian kumsang ni somni pathum MLA Thandona ZPM MLA candidate tur Vanapa hola puan na in khoma tuna chief minister nita pulal du oman ZPM party an sarkar huna an malak dan tur soi chu shat chwale china ni a Pulil du oma chuan Ruihhlo ngai te enkol na tur hi Community Healing Center Iweno sha tham World Health Organization ne na changtlangin kan din dona chuta chuan Ruihhlo ngai te chu kan enkolanga an chwa huna ma ni ke ding thei turin an na tho tur te thlengin kan siam sakanga chutiang chuan an ni hi kan enkol dona ni ati ani Chief Minister chuan Ruihhlo ngai te enkol dan lam hi avei hle ni ti alanga Chief Minister alak lu ani December ni riat sang ni somni pathum chonu khan pulel du oma chuan sakor tui chhuna chongchai Bethel camping center TBCC atloa Mizoram home shanga enkol mek te tan bu faile mamo pek ti pun achul thu asoi nge a Congress sarkarin mun buat saya building te sajova Ruihhlo ngai te enkol na alo buat sai chu MNF sarkar chuan khovela Ruihhlo ngai te enkol na lian ber tura chunzom tuma aming Jordan Center tia athak chu ZPM sarkar chuan mimal hne na pek turin azwara ma se enkol du anom lo awangin angoi san tari ani tuna hian chan shang awangin Mizoram chalai te zinga Ruihhlo ngai an pungti ani a hei hi Ruihhlo supply ti top le nek chep emo le mamo demand ti tlem lama chanlak na satawangin Ruihhlo le azwar tu te manin jail lama le Ruihhlo ngai te chu home omang anga te benglu an ni a malak dan a in buk hlei ta a alo puak ke ta ani
chu puak ke awang chuan Mizoram sarkar chu Changharin ZPM sarkar hma a tuna chief minister thulo soi ngei mai lamhoi chuan akal don ta ni in alanga alom hle ani mi zongzong thlopna ane nge yarin Mizoram hian mason na achak lo na pakhat chu malak chhun zom emo enkol zui lo thin hi ni in alanga sarkar pakhatin ma ala a sarkar alo ding chuan enkol zui lo emo malak chhun zom lo emo in kong thar dang an rek ta thina ming thar te an han wa thina ma se atum chu thu mun ani thin ma lo lak to na chu thuam that ti zo le chhun zom chu ni se Ruihhlon lovin le hlo tlinga nge in rin tu sarkar malak na po tu te emo chuan han soi dial thin ma se Mizoram mamo na chu sarkar local zel chuan chhun zom mai thin se apui tling ma zo kin rin ani tin thil hi matiama oma ngai to na lian pui ramchang kang to te rwal pui emo khum ngal mai tum lovin matiam neya mason tura chanlak ni se afu in rin Kaushan lampo sarkar tan be sei viau tur ani lawang kaushan chuan mipui zirtir na lama chanla se mipui phurit tho lama chanlak angai dona tuna po hian kaushan ti tur ni alang chu Ruihhlo thatlo zia ami te hne na zirtir ani a enkol na lam hi chu sarkarin ma char se adik zo kin rin ani open letter chu pilarin pui Health and Family Welfare Department Minister Ruihhlo ngai enkol na hmun pui Jordan Center kha Ruihhlo ngai enkol na le chomdol na hmun pui Jordan Center hi ni somthum thlathum sangkhat zakwa somkwa khan Health and Family Welfare Department bultumin The Addiction Cum Rehabilitation Center tiadin ani a kum sangkhat zakwa somkwa pathum khan Social Welfare Department hnuaya hlan ni in District Jail amvenga kalpui ani a pu lian ngur chuan se chhona anram chu pe in hemi hmuna hian Ruihhlo ngai te enkol na hmun changtlung tak din alo ni ta ani helai mun hi kum sangkhat zakwa somkwa pariat atang khan man changkai zui alo ni ta ani kumsang ni som pariat MNF ministry lo pian khan Ruihhlo do na konga malak na atan achangtu minister chairman na hnuaya kaushan NGO le department shang te tho ho na in malak na kalpui ngal ani a ni som ni pali thani sang ni som pakwa khan he center minga tan hian Jordan Center ti in Ruihhlo wanga kan har satna sutkian nan theitop chwa ngal ani Center thuam chatna atan hian Mizoram sarkar hnuaya Finance Department Budget Branch chuan nikwa thlasom pahnih sang ni som pakwa khan SEDP sum cheng nuai zakwa som ni point somsari pakhat chu araman felta a hemi mang hian building somnga a repair renovation na tho ani a new construction hi som pakhat nei ani boka reconstruction hi pahnih nei boka ni Site development, artwork and excavation hi thingdola nei ani boka hum pipe phum ani bok cheng noi za somni pathum point somsari pali chu Jordan Center ata na bungrwa le na man ani a bungrwa suppliers te hi tender manga thlanan ni hemi ba ka hian cheng noi som pakhat singkhat sangkwa zathum chu water connection siamnan PHE department Kolasip district a pe kani a cheng noi som pakwa singthum sangthum za som pariat chu 250 kVA transformer saknan PNE department Kolasip district a pek ani bok cheng noi som pathum singkwa sangkhat zasari somli pariathi Jordan Center se chhona service tour 407 chak leinan Tata Motors a man ani bok MNF sarkar chuan Jordan Center ami sang khatleng tura thuam chat ani theina turin Ministry of Social Justice and Empowerment MSJE a project proposal cheng vaibel chesom panga nuai somli paruk singthum sang ni zanga somnga pali theluta Central Ministry po in he dil na hi thati in National Action Plan for Drug Demand Reduction NAPDDR scheme hnuaya first installment cheng nuai zasari somsari pathum point som paruk chu March sang ni somni khan sanction mu ani
MSJE changa poisa nuai zasari som sari pathum point som paruk mu achang hian Jordan Center na thok tur honorary workers lak tur atan malak ngalani a November ni som pathum sangni somni khan na shang ata na post ruak za somruk pakhat no khatnan advertisement chwa ani a result hininga January sangni somni pakhat khan ti chwa ani a mi za somli pasari lak anni Jordan Center a hian thiam thil zirna automobiles ICT le electronics lam kalpui ngalani a agriculture horticulture sericulture zirna te kalpui tuma malak ani bok Sarkar lawin thlaka anmani ham thatna na sataka anti punthur thurlain Jordan Center enkol na tursum kan nei lauti in ni som pariat tharuk sang ni somni pali khan Council of Ministers thukhom chuan midang kuta Jordan Center hlan cha anti thu an pasa huntiam chunga changtu an talawani kha kanram shai tu ten uchuak taka an mani ham thatna anti punthur thurlaya Jordan Center enkol na tursum kan nei lautia thutlukna an siam kha chu za thlak takani Mizoram Ruihhlo ngai enkol na somli paruk zinga som pakhatin Ministry of Social Justice and Empowerment na changin fanandong mek enghinge in ngai to a heti tak maya Mizoram mason na turpo ngai to theilo khopa in chong vaya in phili boy tak chule ZPM Sarkar in Ruihhlo ngai enkol na hmuna mala zui du lo Dr K Beichua MLA BJP Mizoram State Core Group Member Dr K Beichua MLA chuan se chhona Ruihhlo ngai te enkol na hmun changtlung tak dina ma an lak to sa chu ZPM Sarkar in mala chunzom du lova apu Thochania BJP Mizoram in pisa a in khoman neya thu soin Dr K Beichua chuan Sarkar masa a Social Welfare Minister ani lai khan se chhona mi sang khat len theina tur biak in pahni le damdo in baka Ruihhlo ngai na achanga an chwa huna an changkai pui tur Skill Development Training Center po thingdola andina heta hian chei chang zir theina a omdon bokti soin ma se heng hi ZPM Sarkar in malak zui a hnekin tuna hian mimal enkol theitur azonga a hmu thei si lo tun hnai chongchai Bethel Camping Center GBCC thil thleng han shat le phei chuan kan Sarkar hi in nga na tlak thlamwan pui tlak ni in alang lo ati siaha bial tu MLA chuan Mizoram hian tuna hian Social Security hi ngai poimo tak angai thu soin kan Social Security hi a chle tuna hian aizol din hmun kan ngai to hian kan nulat langwal tam takte Ruihhlo boy an tang meka hei hi kan Sarkar hian angai tha hle in a shata apoi tak zet ani ti in Chief Minister in an Sarkar ma khan iwen no shat puya Ruihhlo ngai te enkol na tur hmun lian ber poldin atum kha tun thlengin malak na mu mal anei lo chu vandwai thak ati thule tuna hian iwen no shat pui lem lo talpo chalai te chan chwa na turata na mala tura acha thu a soibok MPCC political session nei Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan Nimin Khan aizola Congress Bhavana political session an neya he huna hian MLA Hluile Research Cell Chairman Puti sangku nga chuan Zoram mi puiten Congress Sarkar kha an ngai nia a sha thu a soya tun Sarkar na thokte anin chhir nia a sha thu te ranvul tu te an mang ang nia sha thu te soin sumleng wak klema harsatna namen lo kan tok meka kan latwar don chawin alang ati a Congress Sarkar lai kha chuan muntina project sanction a chuak ngwa mai ani tuna hi chuan a omre reng lo ati bok har chuak theilo Mizoram Airfield twal thana an zim tot lui lain keinin azungkar ngai kan lo ko hmua nima sela asot lo nin khopin hongzali somli an zim tot le luya keinin azungkar ngai buk kan lo ko hmu le a nima sela shil lo ang me an ni tuna po ne khopin GBCC khu chotui bera an nei le to angai te bukin keinin azungkar thu kan laklang au zela nima sela an beng koronga an thun du chuang lo ara soi chil tumin social media a thu chadeu dik deu thiam takin an soi cham ringot mai ani hi azung ber system ber tangka sum ngai natna swal corruption zung le party politics zung hi karngam sela soi chil tham an ra don lo
nima sela azungkar na chang shelo alera chhuai ching nam har chuak theilo mizoram kan ni miawa chu wangin zoram siam thatnan thim thwa ni na lo chu kong dang a omlo ZK bikers MHEP indam lo le chat tok chungkwa te chanpui tuipui ral block huam chunga mizo meiche in sui khom pol vaphai branch chuan an khwa a chung ko pakhat sang hnuna te chungkwa damlo na le chat to na awanga ram lam na thok chhun zom theilo te ziklum huna nimin khan fe in ziklum chiak thanem tak an phun sak vaphai MHEP hnatlanga hian member somthum pali an thok chhuaka ziklum chiak an phun sak pusang hnu na hi cancer awangin shilonga damdoin pakhata enkol mek ani in anupui hi ZMCNH ha zaipui tokin engma thok theilovin a ommeka kumin February tha khan an fapa in a boral san baka ram na thok thein omlo awangin vaphai branch MHEP te hian vaphai atanga KM thum vela hla sersi rama an thlohma a an chungkwa khai chuak turin natlang hi an huai hotta ani